Alaji bimeze bite wakina? Yes, shokora. Utakayeho. Shokora bimeze bite? Kabisa ni power kabisa. This is brother. Amaya. Yola. Yes. Saza gute se? Asha, ni sawa pe urebye ntari kabisa biragiye. Ni power kabisa. Shaka kabisa nayo usanze ndi kwiga. Okay. Uri mu biki? Shaka ndi kwiga man. Kwiga kabisa. Nyumvira umujama. Ese bane twatu umwana ngo tujye kwiga mu rugo. No kuri radio mu kanya mu gitondo ndiho nigiraho. Ndiho ndisubirishamo. Ubu ngubu uragenda ugafata ibintu by'abana bo mu wa mbere primaire ukabyiga. Ese wabigenza gute? Ego umujama. Kona covid dukoze. Ameza ne man. Mani we ndakubonye ubu wa fake. Iki? Ibi ni ibintu. Aya njewe amakayi yose narifite naraya twitse. Gusa amezi 5 wawe ukiri kwiga iki? Shawe ubwo azakugurira ndamwe ubwo se ufite amakayi ukatwika. Twika ahubwo akakanya nturayatwika. Nagire ahubwo nyibwira ko umuntu asigaye uryoshye. Uri kubibona ariko kabisa ndamwereka ahubwo. According to coding gambwira kucyuringa ariko mwereke gifite gahunda bwoko kidiro tugiye gukora muri hano mezi 5 diro vuga neza shaka tugiye ducomora abantu ibi bo afite ubukene bwo byobye boro wowe ugacomora boro tukagira tukabwa abantu ahubwo se mbwira kuri uranindira usigaye uryoshye amashaneti imiringa imwe y'abastari ngaho mbwira umusaza ari mahya yanyota ndiro kumizimezi tuvuga bugi jewe vitali dushobora kugenda tukakura imari ngaho se uranindira turi kwiga nabiri ni kwa kangahe imusi kwa gatanu sihuye ni kwa gatanu nabonaze n'icyumweru twasindutse mu gitondo no tujya kugira tukahita tugenda tukayiza imari tubura gasha uravuga n'ibyo kurya ibintu byo kwiga subundi nasubwo urumva waba ukiga hauze umukene ufite ameza 5 z'ukuntu noneho nituza nta nubwo tuzanasubirayo waba ugiye se gukora ubundi ntose bura rebwe wanitara demo nzaba niga shana mu rugo basangurana twika manje twika we nzakwereka aho dukora amafaranga we shokora unkoreye umuti kabisa unangiye kuba wagakaye twika nguri muri igare ahubwo se twika ewe ya areba bisa